inari ku Rutare Family WhatsApp. Ese ujya utekereza ko website yawe ishobora kukubyarira umusaruro? Muri TJP Media dukora website z'ubwoko bwose tukanazigira monetize zigatangira kwinjiza amafaranga. Ibaze none ufite YouTube channel ndetse n'izindi social media ariko zikaba zitinjiza. Ese uri wapurayinga bakaguha used content cyangwa bakakubwira ku building channel history? Tugufasha gukura used content ndetse tukabuildinga channel history mu minsi 7 gusa. Dutanga training muri social media management, website development, graphic design ndetse na video editing. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp 078 46 46 38 7 cyangwa ugasura website yacu tjpmedia.net. Tariki 18 ukwezi kwa 9 umwaka ni 2025 turi kuwa 4 w'icyumweru. Reka twongere tubasuhuze nshuti bakunzi ba TJP Trend, twizere ko mumeze neza cyane aho muri mugiye mutandukanye mu bikorwa byanyu bya buri munsi. Twongeye twaje twizera ko mumeze neza cyane. Twongera icyambere no kubifuriza ibihe byiza, ubuzima bwiza cyane, tubifuriza ibihe byiza, guhaha mukaronka, nicyo tubifuriza kuri TJP Trend. Twe tuba tuje kubagezaho amakuru y'imikino agiye atandukanye agezweho mu isi ya siporo nkuko bisanzwe umunsi ku munsi. Nta kindi natwe tuba tubifuriza usibye kugenda namwe mwumva amakuru y'imikino agezweho. Nta handi wakura amakuru y'imikino ari trendi agezweho cyane muri isi ya siporo ni gusibye hano kuri TJP Trend. Kandi subscribe tujye dukomeza tugende tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Nawe wayikanze turagushimiye cyane cyane rwose, uruha agaciro kuba warazirikanye TJP Trend tukagenda tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Reka rero tudatinze amakuru yacu y'imikino yo kuri uyu wa kane tuyahere hano iwacu mu Rwanda. Hano iwacu mu Rwanda nta handi turi buhere usibye muri shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda. Iraza kuba ikomeza ku munsi wayo wa kabiri. Rwanda Premier League iraza kuba ikomeza ku munsi wayo wa kabiri. Ikipe ya APR Football Club yavuye mu gihugu cya Tanzania ku munsi wa kwa kabiri yandikira Rwanda Premier League iti mudusubikire match yacu na Gicumbi. Rwanda Premier League ibatera utwatsi irababwira ati ntago dushobora kubasumbikira uyu munsi. Saa 12 APR Football Club iraza kuba yakira ikipe Gicumbi ni iraza kwakira APR Football Club kuri Kigali Pele Stadium ku isaha y'isa 12 zuzuye. Ni umunsi wa kabiri wa shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda. APR ntago yakinnye umunsi wayo wa mbere kuko yari muri Sekafa Kagame Cup. Iraza kuba ikina uyu munsi, ubwo ni ku munsi wa kabiri iraza kubitangira ikina mbere yuko itangira kwitegura ekipe ya Pyramid muri mwijonjoro rya mbere rya CAF Champions League. Izaba match zaba tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 n'ubundi nkuko biteganyijwe. APR rero iraza kuba ikina umukino na Gicumbi. Ibiciro byo kwinjira ni 3,000, 5,000, 10,000 ndetse ni 30,000 muri VIP. Nuko biraza kuba byifashe kuri Kigali Pele Stadium, APR na Gicumbi FC, umukino w'umunsi wa kabiri wa shampiyona. Mbere yaho ku isaha ya saa 9 ikipe ya Guhura iraza kuba yakira Mukura Victor Sport, nabo barakinira kuri Kigali Pele Stadium. Niyo mikino ihari muri shampiyona y'icyiciro cya mbere hano iwacu mu Rwanda kuri uyu wa kane. Indi mikino iri ku munsi w'ejo na ikipe ya Gasogi United izaba iri gukina na Rutsiro hariya mu karere ka Rubavu. Ikipe ya AS Muhanga izaba ikina n'ikipe ya Kiyovu Sport hariya i Muhanga. Andi mikino izaba ku munsi wo kwa gatandatu. Rayon Sport ntago izakina uyu munsi bitewe n'imikino ya CAF Confederation Cup, turaza kubigarukaho no mu nyuma. Iyo akaba ariyo mikino iteganyijwe uyu munsi. Abasportifu murajya kureba umupira wa umukino wa Guhura na Muhanga na Mukura ku isaha y'isa 9 ndetse muze gukurikirana n'umukino wa Mukura n'umukino wa APR iraza kuba yakiwemo n'ikipe ya Gicumbi FC. Biraba ari ku isaha y'isa 12 za hano i Kigali. Ni makuru yacu rero reka tuhita tuyakomereza muri ekipe ya Rayon Sport. Ekipe ya Sport Murera ku munsi w'ejo
yakoreye imyitozo kuri Kigali Press Stadium, itangira kwimenyereza ikibuga cya tapi sintetike cyangwa se nubwo mu nzove nabyo ari uko, ariko batangiye gukorera kuri Kigali Press Stadium. Ku munsi w'ejo mwarababonaga abakinnyi bose barushema Chris bandi kumana bose bari bahari kuri Kigali Press Stadium. Ni imyitozo yakoreshejwe n'umutoza mukuru wa Famia Rotifi, ninaga ko abakinnyi bafite imyitozo myiza cyane, ubonaga ko abakinnyi murara ari yose, ibintu bimeze neza, umwuka ni mwiza mu ikipe ya Rayon Sport irimo iritegura Singida Big Stars yo mu gihugu cya Tanzania ku munsi wo kuwa gatandatu. Bizaba ari ku isaha ya saa 12 z'umugoroba mu ijonjora rya mbere ya CAF Confederation Cup bazabucikirana. Iyi Singida rero Rayon Sport yakora imyitozo yagira gute, yamera neza. Singida Big Stars yo mu gihugu cya Tanzania ku mugoroba ku isaha y'isa moya zuzuye niyo yari isesekaye ku kibuga cya Kigali International Airport Kanombe. Bari bahasesekaye rwose n'abakinnyi 24, staff y'abantu 45, abakinnyi 24 nibo Singida yaje kuba izana hano guhangana n'ikipe ya Rayon Sport. Ubona ko bamwe mu bakinnyi bayo bagiye batangaza bati twebwe ntago tuje mu butembere, Rayon Sport tuyiha icyubahiro natwe irakiduha. Ubwo rero nugucakirana, nuko intego nukugera mu matsinda ya CAF Confederation Cup uyu mwaka. Singida iheruka kwegukana Sekafa Kagame Cup, iraza kuba rwose itana mu mutwe n'ikipe ya Rayon Sport ku munsi wo kuwa gatandatu mu ijonjora rya mbere rya CAF Confederation Cup. Uzaba ari saa 12. Umukino wo kwishyura uzaba tariki ya 28, ubwo ni muri weekend yindi izakurikiraho ubere i Dar es Salaam muri Tanzania. N'ubundi Singida niyo izakira uyu mukino. Abareyo rero mwitabira uyu mukino. Ku munsi w'ejo muri system amatike yaramaze kugurwa. Muri VIP yamaze kugura 72%, muri VIP bari bamaze kugura 57%, muri regular bari bamaze kuguramo 47%, muri general bari bamaze kuguramo 41%. Nuko byari bimeze, ariko uyu munsi bishobora kuba byahindutse. Izindi update nazo ziraza kugenda zijya hanze nkuko biri buze kugenda bitangazwa. Uyu munsi rero tike ntabwo zikiri kugura kwa kundi zaguraga. Ku munsi w'ejo tike yari ibihumbi 5 muri general, ariko uyu munsi byamaze kuba ibihumbi 7. Muri regular byari ibihumbi bigera kuri 7, ariko uyu munsi byamaze kuba 15. Muri VIP byamaze kuba ibihumbi 70, mu gihe ubwo ni muri VIP. Muri VIP byamaze kuba ibihumbi bigera ku 100. Nuko bimeze muri amatike update zirimo mu matike yamaze guhinduka, aho byari bigenda bigura byagiye byiyongera. Abantu bari buze kujya mu masystem yabo baraza kugenda bigurira amatike. Gusa amatike yazamutse nkuko byatangajwe ko ku munsi wo guhera ku munsi wo kwa kane amatike muri system bizaba byamaze kuba bitumbagira biva ku yari ariho guhera ku munsi wo kwa mbere bigatumbagira bikagera hejuru. Ni uko byifashe mu ekipe ya Rayon Sport iri buze kuba yakira Singida ku munsi wo kuwa gatandatu. Reka twihuta cyane rero tuve muri ekipe ya Rayon Sport twerekeze muri shampiyona y'isi y'amagare. Ku munsi w'ejo batangazaga yuko ibintu byose byamaze kujya ku murongo, ibintu byose bimeze neza cyane rwose. Ubona yuko ibintu ari amahoro cyane. Bamwe bati ibintu byose 90 hafi n'8%, 99 byamaze gutegurwa. Abakinnyi bazitabira uyu mwaka ni abakinnyi 913 nibo bazitabira shampiyona y'isi yo gusiganwa ku magare igiye kubera bwa mbere ku mugabane wa Afurika, by'umwihariko ibere hano mu Rwanda ku nshuro yayo ya mbere. Abakinnyi 913 nibo bazitabira iyi shampiyona
mu byiciro bitandukanye, azitabirwa n'abakinnyi 1,113. ibihugu 113 nibyo bizitabira ubwo ibihugu 113 nibyo bizitabira ino shampiyona y'isi y'amagare. ibihugu 38 byo ku mugabane wa Afurika, ibihugu 34 byo ku mugabane w'i Burayi, 23 byo muri Amerika, 13 byo muri Aziya ndetse na Oceania. ni ibihugu bizaba bigera ku bihugu 8 byose nibyo bihugu muri rusange bizitabira ino shampiyona y'isi y'amagare. abakinnyi bamaze kugera hano i Kigali, ubona yuko imyiteguro ni UCI World Champion izazenguruka ifite ibirometero bigera kuri birenga 700. nibyo abasiganwa bazaba birukanka. nuko byifashe muri shampiyona y'isi yo gusiganwa ku magare. tuva hano mu Rwanda, reka tuhita twerekeza ku mugabane w'i Burayi muri UEFA Champions League. ku mugoroba waraye yakomezaga, n'uyu munsi iraza kuba ikomeza. imwe mu mikino yabaga ku mugoroba, Olympiacos yanganyaga n'ikipe ya Pafos FC igitego 1-0. Slavia Praha yanganyaga na Brado Glimt ibitego 2-0. Ajax Amsterdam Inter de Milan yabasanze mu gihugu cy'Ubuholandi mu rugo ibatsinda ibitego 2 byose ku busa. umukino karundura, ikipe ya Bayern de Munich yagiraga gutya mu rugo Allianz Arena yagiye ikipe ya Chelsea de Bruges, maze iyikubita ibitego 3 byose kuri kimwe. uwo bita Charoba yitsinze igitego cya mbere ku mupira ruhinduwe na Michael Olise imbere zamu, maze Charoba terekamo igitego, maze uwo bita Kayiseda arimbura umuntu mu rubuga rw'amahina, maze batanga penalite, maze uwo bita Harry Kane kuri penalite ku munota wa 27 terekamo igitego cya kabiri, maze Palma yihuta cyane kora contre attaque ya kasamutwe magique. Palma terekamo igitego cyo kwishyura, bibaye ibitego 2-1 ari ku munota wa 29 nyuma y'iminota 2 yuko Harry Kane yamaze gutsinda penalty. ariko Harry Kane n'ubundi uyu rutayizamu kabuhariwe yakubisemo igitego cya gatatu ku munota wa 67. biba birangiye ikipe n'ubundi ya Bayern de Munich yitwaye neza mu rugo, ibona amanota yayo 3 ya mbere. byasabye umunota wa 93 kugira ngo Virgil van Dijk atabare ikipe ya ikipe ya Liverpool imbere ya Atletico Madrid. Liverpool yakiye ikipe ya Atletico Madrid mu gihugu cya Espagne kuri Anfield Road, birangira itsinze ibitego 3 kuri 2. nyamara ikipe ya Liverpool yari yabanjemo rutayizamu wayo Alexandre Isaac bwa mbere. Alexandre Isaac yabanjemo, ariko umunota wa 4 byonyine Robertson kuri pass ya Mohamed Salah yagejeje mu gitego cya mbere. ku munota wa 6 Mo Salah terekamo igitego cya kabiri kuri pass ya Gavin Bach, maze ku munota wa 40 ubwo igitego cya mbere cyishyuye ku munota wa 45 ikipe ya Atletico Madrid nibwo yakishyuye. ku munota wa 81 Rio Trent aza gutsinda igitego cya kabiri yishyura ikipe ya Liverpool. byasabye umunota wa 92 kugira ngo Virgil van Dijk kuri pass ya Szoboszlai atsinde igitego cya gatatu cy'intsinzi. byari bikomeye cyane. kocha Diego Simeone abona ikarita y'umutuku nyuma yo gushwana cyane n'abasifuzi. ikipe ya Liverpool bitangiye neza nubwo byari bigoranye. amanota 3. Paris Saint-Germain nk'ibisanzwe yabonye amanota 3 mu rugo itsinda ikipe ya Atalanta Bergamo yo mu gihugu cy'Ubutaliyani ibitego bigera kuri 4 byose ku busa. igitego cya mbere Mosquera yagitsinze ku munota wa 3. ku munota wa 39 Karavirekiri atsinda igitego cya kabiri kuri pass ya Ashraf Hakimi. Barikora yashije penalty ku munota wa 44. ku munota wa 51 Nuno Mendes itsinda igitego cya kabiri kuri pass ya Barikora, maze Ramos atsinda igitego cya 4 ku munota wa 91. niyo mikino yarayibaye muri UEFA Champions League.
uyu munsi rero nabwo bari buze kuza kuba bakina indi mikino nkaho Club Brugge iri buze kwakira ikipe ya AS Monaco saa 12:50, Copenhagen na Bayer Leverkusen baza gukina nabo ku isaha saa 3. Frankfurt irakira Galatasaray, Manchester City irakira ikipe ya Napoli hariya Etihad saa 3 zuzuye. Ku isaha saa 3 kandi Newcastle United iraza kuba yakira FC Barcelona. Sporting na Keira Almaty nabo baraza kuba bakina kuri iyo saha. Niyo mikino ihari. Man City, Napoli, Newcastle, Barcelona, imwe mu mikino yo kuza kwitega cyane kuri uyu mugoroba. Reka dusoreze ahangaha n'amakuru yacu y'imikino yo kuri uyu wa kane. Twizere ko mumeze neza cyane, mwaryohewe cyane. Twongere guhura mu bindi biganiro byacu. Turacyari TGP Trend.